Mutongeria wa kiama kia PNU noe Peter Gatira Omunya netete mbere no ruguri bwa bisi cia kiama ki o wa Meru na raruare aruretie ntere cietiania akiaria Munya nonekete wichiebania na siasa cia kwebelwetine kwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza akiwa we atiria mbunge eneu na kiragio karekania ati kangavana na MCAs. Mukirwa mithikana atwambiririe na riboti eu. Gavana mbere o kaunti Meru na mutongerio kiama kia PNU Peter Munya na areanite na miario musiasa Mike Makarina akiwaga unkumerwa ntangurutano na MCA ba kaunti Meru na gavana wao. Manto yako ruro ofisi na yabangire 10 MB. Hii mambo ya kufungua ofisi za PNU tulikuwa tumepanga zamani na hata tulikuwa tumeannounce. Hatukuwa tumepanga kwa sababu kuna motion. Kwani mimi nakuanga huko kwa MCA. Mimi siingiangi kwa siasa hiyo. Hiyo ni siasa ya huyo gavana na MCA wake. Watatue vile wanataka wenyewe. Ango atanguoni. Ambukumeria ndwene chio. Kethana kwenda wonkia bamwe na bonkie bange na baria bationketwe. Nari ayonka kia barakwenda. Barate kwenda wonkia nari nabo. Ambukumeria thenene chiawe. Na itindeke na thena chiawe wonite thena muntu ibo komenya inda muchwerete kura nta muchwerete kogwa ichinda kethate atogure chukumeru au twaita tukiwa autere ukumerirwe kura uchiana lakini tokuwa sore tobudhire makosa lakini twatokia rwe mwerene renge sawa sawa tuchoke tuduranire Meru ithire sawa sawa tuikinya kura ingire inge cha 2032 Bete nana na chono ngachethere mubira na national wengi uchetha. Munya wete metho yawe yailetie kithurano gya 2027 akiwa nkuchanio chia thai cia gavana na MCA ciaileria kuraya. Woni ankuibwo kiriro kia Meru. Ameru ibaririte na inya muno. Woni ankwenda kuromborekerio ntu indarere kuya kuromba kura itera rengi. Mambo athuka. Turona accident ire karire. Na no tukuona accident ikiendelea. Aibu ntu kuona manto yonde yakwamete unkoroborekeri lakini tayari uchoka kuya kuendelea na ngwira ndaitete atia iranda buritaira inda bwithakia barabara inda ikaira ndoe inda akachukuru cha ECD inda akikishete chibitari ingwa kana ingo ikira ndawa na manto yange mainge muno na kinya barabara ibo kurika na inda bwende ikira lami ya choka choke Meru ethe na era renge Meru ethe na riri sawa sawa tuthio katuni bonge nkona bwekuo bwandu akuru ya ithiantu kuona upusi akiaria gitara kururo bisi cia PNU nteretie kinjeti gania West Munyankuru kino nkumirite siasa cia thirikari nene bato mantu baito tokaria na iro baita baikaria na wakaria chiubio antu bakaria antu kethate njensi batorere barwa tukethera ito tukamatetwe mirio tukethera tukamatetwe mirio ekuriaria ya mantwa oti lakini jensi batore baraita atia ibokurea na baba wire yes bokurea na baba wire yes ibana bakurea na baba wire yes bokurea na baba wire yes tutuma bunge kenda baita bakarakia maslahi ya mwananchi teweta okaria maslahi ya thirikari buria bokurea nau Gwinka mwananchi akire ya thina na nturene ende atiane yeto ngambe iche yure chionde irathira kwe ngambe itiere lakini boko meatwa choka tukaithuranira boko mearenda ari kuito ichi kubanga tuakija ngambe chetu chiokarua na chia itatu waita kuira tuaichokeria itarakinya chama chetu cha PNU kazi Kenya iendelee. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Beta wa Mukiri wa Mithika.